O te whataru whatu Samoa le antumupele. E le suafa manu maloro tātou li Yesu Keriso. Le whao le kālesia. Mlei fumaia I whanunga le lei o le nei TAEAO. Le mamalu se tātou o tunu. Ia maisi foi o le kālesia I o le whate fia. Le TAEAO manino ma le TAEAO tutoa. Le aso pa ia o le li. E mafutumaia I le nganga o le tapu inga. Tātou te watu whatasia I luma o le tātou o li. E ala I tapu inga o le nei TAEAO. O le aso le nei u whaia I le li. Tātou te oli ma fia iai. Se o tātou te tālu. Mana pa mai alo ngang pa ia le ia I lunga o lau e kālesia. A o mātou ala usuatu I lau fio I le amtanga o ngā ruenga o le nei asa. Papa ia ina I mātou I si tapu inga. I le nganga ma le whamao ni lava. Ia whaialavalea ma vi inga o lau fio. Amen. O la tātou pese atu I le tua, e le pese o le asa. Lua salau, sifurma lua le pese, tātou te pese ai I le tua. O le whaitawina o le tuspaia. Tusi mo le nei TAEAO e maumainea e le whengai fōu. E vungia tusia I oane I lona tau puelua sifuru matasi. Au te whaitawina ma le whaiupu elua sifuru. Se I o whangata I le whaiupu elua sifuru ma lima. E vungia I oane I lona tau puelua sifuru matasi.
o te whaitawina mai le whaiupo e lua sifulu, se ia whangata e le lua sifulu ma le 5. Whaafonga maia, nisi nei o awhianga pa ia alo tātou ali. Ua whaliu Peteru, ona vai atu lea o ia il so wa alo whaina e Yesu. O lo muli mai, o ia foi ina whalangolango i le whatawhata o Yesu, ina o whai le tariswanga. Nāna whai atu foi lea li ie, wai ea e whalataina oe. Ua ilo atu o ia e Peteru, ona whai meile o ia i a Yesu lea li ie, e whape whea ia nei. Ua whetara i atu Yesu i a te ia, a whai o te loto ina i e tūmau pēr o ia se ia o sau, pē se a lea mea i a te oe. Ia e muli mai oe i a te au. Ona sala wai lea o le nei tala i le auso, e le o ti lava le so, ai lei whape atu Yesu i a te ia, e le o ti ia, ai whapea, a whai o te loto ina i tūmau pēr o ia se i o sau, se a le mea i a te oe. O le sole nā, o le moli mau ia mea, mana tūsia ia mea, o tātou i loa fo i e moni lava lana mau. O isi me fo i tele nu whaia Yesu, a whaia tūsia o malava, o lau tau fi e le mwhai o nofi le lau langi e tūsi, pe a tūsia. Whamanui e te le mai ne tua mo tātou, e ala le tātou whaitau ma whalongo i ana whiong pa ia. Tu mau i a te ia le mamalu ma le vi inga e whavau lau. O sina whasoa whalenganga mo nei foi TAEAO. Pai upolua sifuma lua o lo whape mai. Ua whetara i atu Yesu i a te ia. A whai o te loto ina i tūmau pēo ia se i o sau. Pē se a lea mea i a te oe. Ia e muli mai oe i a te au. Ua whetara i atu Yesu i a te ia. A whai o te loto ina i tūmau pēo ia se i o sau. Pē se a lea mea i a te oe. Ia e muli mai oe i a te au. O le mana tū o mawhawhaunga mo le nei TAEAO, o le so moni, a true follower. Na whai ulava le Evangelia Ioane i le nota muli lea, o le walawina e whaimso. Lona winga tula ia, muli mai loa, maalu loa. Tula ia, muli mai loa, maalu loa. Yesu o lo whenawhawha i ma Peteru, ono Ioane le soo wa lo whaina e leli. Alo muli mai lim taupu o leia saa, na te talatalaina le whamoi moe o lo tuli mutai. A wā se soifua whaungaina o lana e kālesia. E iei lava le ngona ua tofu i tātou ma le walawina mai le tua. Tofu ma tāleni a ua tofu foi ma ngawā. O se sila foi lea Yesu i le taimi o le filifiliaina ma le walawina o lona au soo. E tusa ma lona silifia o i lato uma taito tasi. Pei tai Peteru, e pei o loo iai pea se whane nefu
Au se mea o lo whama mafu pea I lona mafu whau. O na ua whola mai upu tau ma vai a Yesu. Ai a whape whea nei le sole titi leo Ioane. Awa wa ilo lava le lofa o Yesu I leso. Awa I nei e whamui mo iai le vaia matausi. Au le lava wa manino le tali a Yesu ia Peteru. O na wa whale langi le vai. A whape whea le walawina e whai maso. Au ia foi wa whai ma whata mao leo so. Ua le ngata lai se vai na ia I loa. Au se vai e pei o lai matamata atu le ngasolonga o le whatinonga o le walawina. Po whea o loa ngai iai. Awa fua tu nei le tali e Yesu ia Peteru. O lona winga o tali e le fisili. E pei ona whatula ia nei. Sa le winga o le tulanga. O se langona e whaingofie iai. O le aua le fisili atu. Ai fisili fo oe ia te oe. Aua le fisili. Ai fisili fo oe ia te oe. Le o pe o whai atu Yesu ia Peteru. O le ae whai mai nei ia Ioane. Ai whape whea oe pe a oa ese atu. O le alau mea whai. Ua o le lava ua I le whinangalo Yesu o le a tuu le lei le ngaluenga I lona au so ua uma o no filifili eina peitai Peteru ua ilo atu nei le fisili lea na whai e Peteru o lo iai pea le whai longa fisili ma le aluatu o le tala le lei a le tua. Ua nei la. A le lava o tautino le solo le tamaloa. Ia e muli mai oe ia tea. Ia e muli mai oe ia tea. O le upule a Yesu o lo whantatau. I le ola I talatu o le oti. Life after death. Le ola I talatu o le oti. Peteru, o le winga leo le ngaluenga o tui natu ia te utou o usoo. E le teo whai ulu, le vangalia, I le whaitau lea a whai e tusia nei mea uma, na whai e Yesu, e le ofi le laulangi. A whai e tusia nei mea uman whai e Yesu. O lona winga le nae le ofi le laulangi. A wa whai o lea wa sau noa Yesu I le mtaupu e winga I le ola whababau. O se wala wina ea mo Peteru. Ua tuina atu iai e Yesu. A wa o le muli mai a teau. O le sauloa tāo I le muia whababau. O le Ioane lea o lo popole iai Peteru. Ua leba lava o na iai lea manuia. O na winga lea o lona whalupenga ua I loa ai. O le soo wa lofaina. The beloved disciple. E leila se isi mea o tutoe iai Ioane fo I latou. Awa o le lava wana I loa lei ni tala lei o loo I ona luma. E alu lava ma le fia e fatino. Tusa malona tūlanga
so o lona matai. E whapewhia lao na tātou fuaina le so moni. E whapewhia na tātou fuaina le so moni. O le so e alu ma le whiwhia. Le so e alu ma le te tonu. E alu ma le mautinoa. A o le so fo e alu ma le loa le lei. O lo o fatasi ma le matai o le ngaruenga. Awa o le Yesu le nā o lo tai muai. E mana o mi ai le whaima so moni. O le mtau po le asal nei. O lo saufoi o se fisili. O le ae fausi ai se kalesia. O le ae fausi ai se kalesia. O sa mātou tali atu lea I nei TAEAO. Ia whai ta ua ma so moni. Ia whai ma so moni o Yesu. Mai li tele o isi tō tonga e fausi ai. Awa ai na te iloa. O nisi o nei tupulanga o le a paupo wai le kalesia I li lumanai. Le foi e whapei o na whaia Yesu. I lona lava soifua. Amen. Siu tātou te taro. Oa e te tala wanoa lo wasa mo I mātou I nei TAEAO. E te mua I lava I a mātou whanau I a lātou wa o ngā sā mau te lwau. Lea sa sā pe au mai. O le nganga leo o le whaftai, au se vi inga o lau fio e au ina mātou whafo I atu. O no lovo lofa ma lau whamaoni mo I mātou lau whanau ma lau e kālesia. Whaftai ne tue lau tau singa lofa. O le ma vailaba lea I aso uma o lo mātou wola. A o mātou o malangai nei foi tau sanga. I ona whiau ma ngā ruenga o fuafuanga ma whamoemoenga. Whaftai lau tapu au ina peolo mātou wola I aso. I au ao la veai. Mau ao file mu. E maise o ao saunga le mu. Wai whatau mamawai ni mala mani pupunga. O le ei foi ni whalwelawe te tupu whafuse mai. Whaftai na moni maua lau tala lei mo I mātou. O lo mātou ola whiawhiai whale whatutua. E pei foi o le nei TAEAO o lo waspa ia. Whaftai na ngaruanga mana le ngangpa ia. Leo lo tautolu ina pia lo mātou ola I asa uma. E alai tiu te ma whaiwa o whenga iai. Whaftai le whalutanga na SAUNIGA Yesu Kariso. E alai lona lava soifua ia. O lona mlio malona toi tu malu. Ua mangalo ai a mātou wangsala. A ua whapa ia ina ai foi nei aso. Ua whai mo mātou SAPATI. Au se aso foi mātou te whanono manui na ai la ufio. E ale la mātou o singa taulanga I au luma. Ai le ngona pea le nganga whamau lalo I au luma le li e. O na yanga salpea li fonga ma li tapo inga le atunu ma lau e kalesia I au luma I le nei TAEAO. O te le lava ina mātou whangalo I la ufio. Pea oi na solonga le lei leo langa. Ua whamomo foi se poto ma se iloa. Ua whailawalea maala e puniti ai lo mātou ai atu I la ufio lo mātou whasino manga. Ua telefoi na mātou le whataua le SAPATI ma le asa pea o mai. Le aso tapua inga ma o singa taulanga. O talutalonga ma whatonga.
A wailoa tu lava le se o le whamomua, ua whao ngā iai lo waspa ia. Ua whale lalo langi lava o mātou o langa o manei. Ua le aiso mātou li lei, ua nā o le leanga lava. Awal tu mai, ia alofa mai atei mātou le tangata sala. Ua leilo lava sa mātou a mio, ua whaia I luma o lausi o whangapa ia. E anga sala lava o mātou tangata, ua o lava I mawhau whaunga o mātou loto. Awe pēa le taulanga na SAUNIGA Iesu, e whailava lea matongi ola mo I mātou. Ina ia mamanga loa I o mātou o langa leanga maanga sala uma. O mātou te talo, ina ia pai mai I atei mātou le ngango le asa wai au mai. Ia mātou I loa le nei aso, ua e whaia mo I mātou te oli ma fia iai. Mātou te o malanga ai, ma au na whare so moni o lau fio. Whamnuia se o mātou tunu o Samoa I ona taitai malona a tina ina. Whamnuia le laweloa lau e kalesia I ona whatu whaitaulanga e fia. Whamnuia le tale lei malana mo le mau. Ia maua pēa ni nganga mo lau fio malo malo. Pai atu lau whamalo longa mana Ie ua pupu ngatia I mai mawhitianga o le olanga nei. O e o whanonoa I whamaise lo wanganga. Whamnuia le whanau o lātou to ola tupu ae. Saunia foi lātou mo a onga o le nei tausanga. Whamnuia I whiau mga luenga au nofo ai tonu o le nei tunu. Whamnuia au unanga se uma mo le manuia lau tele o lau whanau. SAUNIGA I mātou ma le kalesia mo sauninga whaitele o le nei asa. Ia longa maalia pēa, le alua lau tale lei o le nei aso. Ia o le talo lea, patasi ai ma tele o te talo le leo ai tonu o mātou loto. Ia whaia pēa lou lava whinangalo. Ono Iesu Keriso, lo lava swafa wa mātou te tālo ai nei.